Açık mesela. کلی تماشاوان چارکل مدیا ایروژی روزها خواهی هفته ام به سمینار بیرانی را شیخ سعید سرالدان شیخ سعید و حوالبندی وی که روزکی وک ایرو جالی دولت میتونکار و آتون دار بکرن بگمان ایشو علم می ایروین یک جیجی جوید سردما دست بکاوه کمارا جمهوریت کوهایی حیا اینو او ایشو جانامه ددومه او ایشو جانامه هر تبیرامه دایه حیا که او هیوین وان شهیدین نمرین کردستانه به هر ددومه نهاج سمینرامه جالی پارتیا ولایت پارێزên کردستانê با به مودراتورا محمد جان آزبای که مودراتوریا وی با و به گوتنا برز حنیفی با و بدومه ولی رایگاندن آماده بود. اولا نیزا شکرم آخرا تلفن خود بگیرم به دنگی تمامه محمد علی خدا بیک سیپ تو کا بدار بدی برای کاپ نه کاپ تو کا بدی نه واقعا
Kesti burada peşi daşı bir neşe ver kamerayı bir kırabın. Tamam. Beşler neca xebatkarên ragandinê mêvanê ezîz û xêratin. Wekî zanin îro rojekê gelek reş rojekî xemgînî ye. Sed sal berê rêberên milletê Kurd Şêx Seîd û hevalên xwe îro li qada Şêx Seîd ya derê çiye ji alî dewleta dagirker ve hatin darvekirin. Ji bi wê münasebetê îro em dixwazin seminerêkî bidin. Di destpêkê da ez ê di xala siyasî da çend gotinan bêjim nêrînê partiyê bînim ziman. Di xala duyem da jî birêz Hanîfî Turan ew ê ser dîrokê çawa dest pê kir. û naveroka derxwedanê çawa bû çawa encam da ew ê ser wî bi giranî ser wî bisekine. Hevalên hatine ji partî û grûpên beşdarî vê derê bûne Haqpar, PSK, DDQD, ez dibînim başka hevalê de jî hatibin em xêratina wan jî dikin. Beriya tişî ji bo daqekî ez daxwaz dikim ki bo rêzgirtinê ji bo hemû şehîdê Kurdistanê bi taybetî ji bo Şêx Seîd û hevalên ve têkoşîna wan riya me ronî bike. Spas ji bo. Gelê hevalan bi rastî îro germaya Diyarbekir da tabii em li vê derê ciyekî girtî da vê semînerê didin. Lê dil dixwest ki li qada Şêx Seîd bi sed hezaran însan kom bibin û rojekî ewa da ew hakaretên li kesayetên wek Şêx Seîd û hevalê wî Seyid Rıza Mala Mustafa Barzanî tên kirin bawekî girsayî bata şermeza kirin lê mixabin îro em li vê derê dîsa bertekekî xûnîşan didin ew kes û aliyên li hemberê milletê Kurd û li hemberê rêberên milletê Kurd bê rêzî dikin ewan şermezar dikin û wan red dikin. Beriya ez destpêka axaftina xwe bikim serî da birêz İbrahim Güçlü ser medya vekilî ji me ra peyamek şandibû. Dervayê wî jî gelek dost û hevalan bi telefon û mesajan peyamen xwe şandin. Em spasiya ji wan re dikin. Beşdarê neja xebatkarên ragandinê mêvanê ezîz û dîsa xêratin. Di sed saliya şehadeta wan da em Şêx Seîd û hevalên wî bi rêzdarî bi bîr tînin. Serokê Tevgera Azadî a Kurd 1925 da Şêx Seîd û 46 hevalên xwe sed sal berê roja 29 Hezîranê 1925 da ji aliyê dewleta Tirk ve li Amedê hatin darvekirin. Şêx Seîd û hevalên xwe ji aliyê dadgehek korsan ve bi şêwayek bêhûquqî û binpêkirina hemû şêwazên hûqa navnetewî ji aliyê Mahkema İstiklal ya Şerqê ve bi ceza îdamê ve hat cezakirin û hat darvekirin. Rêzdaran
گوتنکی افریقیان هەیە دەبێژن هەتا ku şêr dîroka xwe nenivîsînin wê di hemû çîrokên nêçîrê da pesnên nêçîrvanan bê dayîn ji ber ku rûpela dîroka me bi komkujî û bi jenosaydan bi talan û bi sürgünan bi kuştin û bi zindanan hatiye nivîsandin 365 rojê salê êş û birînên me hest û xemgîniyên me radixeber çavan ji ber wê yekê em dikarin bi hêsanî bibêjin milletê dîroka xwe nizanbin sedem û sebebên şikestin û têkçûna rojên derbasbûyî nizanbin o ji derfetên zanebûnê bêpar bimînin wê dîroka xwe ji çavkanî û argûmanên serdestan û bi zimanê wan fêr bibin ew jî wê tesîrekî negatîv li ser lênêrînên me yên derbarê bûyerên dîrokî de bike wê xwendin û nîrxandinên me di bin bandora çavkaniyên fermî de bimînin gava hinek aliyên siyasî radibin bi hişmendî û bertekên xwe lênêrînên xwe bi argûmanên dagirkeran bînin ziman an formûle bikin derbasbûyîna milletê xwe bi bûyerên qewmîne berçavkên dagirgeran binîrxînin wê gavê pêwîst nake bêjin dijminê me heye em baş dizanin hetan ha di derbarê berxwedana 1925 da bi sedan pirtûk hatin çapkirin bi hezaran belge û dokûman ji arşîvên dewletan hatin tomarkirin bi hezaran meqale û lêkolînên cuda hatin amadekirin di navan belgedan hetan hatû belgeyek lênêrînên dewleta Tirk piştrast bike tuneye İsmet Inönü di bîranînên xwe da dibêje me gelek hewl da lê me pêwendiyên Şex Saîd û İngilîzan tespît nekir Beriyar tişî dixwazim vê yekê bêjim ku dewleta Tirk bi xêra dewleta İngiliz, Fransız û Rûsan hatiye damezrandin û li ser piyamaye. Mixabin hinek aliyên siyasî û kesayet li ser navê gelê Kurd nêrîn û nîrxandinên xwe yên derbarê tevgera 1925 da di çerçeva lênêrînên fermî de tespît kir û nîrxandin. Ev nêrînên dewleta Tirk ji aliyê Kemalîstan ve hatibûn amadekirin. Hinek aliyên çepê Türkan jî li ser van nêrînan tevgera Kurdan a 1925 wek tevgerekî paşverû lanse kirin. Nîrxandin û şîrovekirina bûyerên dîrokî dibe gorî şert û mercên wê demê be. Konjektûra dinê, sosyolojiya civatê, avantaj û dezavantajên demê divê em baş bizanbin. Di berbanga parvekirina bazara dinê da rola milletê Kurd çi bû? Dikaribûn çi bikira? Divê baş bê analîzî kirin. Gelo tevgera Kurdî çiqas bi rêxistinî bû. Stratejiyek netewî û rêxistinekî bihêz hebû an tu nebû. Divê em baş analîz bikin. Divê em tevgera millî bi têgehên serhildanê an jî berxwedanê pênase bikin. Devleta dagirker bi provokasyona û hewldanên di heman deman de xwestiye pêşî li tevgera Kurdî bigirin berxwedana milletê Kurd weke îsyan bi nav kirine û xwestina qetliaman xwe meşrû nîşan bidin. Bi îngeha siyaseta xwe li ser zemîna red, înkar û tunekirina milletê Kurd ava kiriye. Devlet di heman demanda berxwedanên gelê Kurd weke îsyana kesayetan pênase kiriye û îro jî dike. Mînak berxwedana koşkirî wek îsyana Elîşêr binav kiriye. Berxwedana 1925 wek îsyana Şex Saîd binav kiriye. Berxwedana Dêrsimê wek îsyana Seyîd Rıza binav kiriye. Berxwedana Agirî wek îsyana Êsa Nûrî Paşa binav kiriye. Em dikarin van mînakan zêde bikin. Lê ya pêwîst ew ku em baş bizanbin em baş bizanbin dewlet çima rasiyan vedişêre û çima çîrokên xwe li ser civatê ferz dike. Ji ber çi dewleta Tirk xwestiye wesfê millî veşêre û wê berxwedanê weke bertekek olî û şexsî nîşan bide.
جرایه جیان را گوتیه اف هودانک اولی و پاشورویه لیدناف جواتا ترک باشی وک برتکک آنارشی آن تروری یال دجی کمار پیناسه کریه دولت به پلان و استراتژی کی کور بزانیاریه کی جواکی خوستیه رنگ و وصف برخودان ملی و شیره ناوروکا و برواجی بکه و وکه تفگرک پاشورو بنرخینه رایا گشتی به مانیپولاسیون و دروان بخاپینه سیاست خویا هویانه به حسانی بکمشینه تفگره 1925 تفگرک ملیه تفگرکی جواکیه دنام رفه تفگره ده همو بشن جواته کسایتین جدا یه تمثیلکار هنه شیخ بیگ، آخا، رنجبر، فقیر، دولتمند، گندی و باجاری هنه گاوا هم پروفیلا سروک و رهبریا تفگر آزادی میزه دیکن گاوا هم لنونرین باجار و باجاروکان دنیرن دواره تمثیلکاریه دا همو کسین ده جوات دا خودی جینه جی گرتنه devlet bi provokasyon û zextan bi girtin û operasyonên taybet baskên rêveberiya tevgerê şikandiye. O xwestiye wek hewdanekî anarşî, hewdanekî isyan binav bike. Doktor Fuat, Ekrem Cemil Paşa, Hacı Musa, Hüseyin Paşa Heydarani, Ehsan Nuri Paşa, Şeyh Tahir, Seyit Abdülkadir, Şeyh Şerif, Hacı Ağdi, Babet Ucu, Hacı Musa Bey, Yusuf Ziya, Halid Bege Cibri, Halide Hasanan, Salih Bege Heni, Şeyh Said Piran, u yendin damezranerin tevgera azadi, hemmu brengu denge xu veneya sosyoloji ya civata Kürdistan'ene. Ev vene bixu hususiyata berxudan rad xeber şaban. Şeyh Said Serokeki netevi oliu civaki ye millet Kürt ye Kürdistan'e bu. Berxudana 1925 bi tevayi du merdom kiriye. Le bandora ve li ser civate tera xuzede buye u berxuva frebiye. Be kontrol vek lehiyan baharê herikiye û gelek tesirekî mezê li ser hişmendiya netewî kiriye. Bengeha rêveberiya tevgera azadî ji du beşên civatê pêk tê. Beşek jê leşkerên îdarekarên herêmê ne, serokê eşîret û malbatan e. Beşa din jî kesayetên rêvebirên civatê yên sivîl û ruhanî ne. Em baş dizanin tevgera 1925 bûye qurbana berjewendiyên devletê desthilatdar û yên herêmê. Rusya, İngiltere û Fransa bi şêweyeke beş pişkir û alîkarê devleta Türk bûn. Diwarê leşkerî, dîplomasî û aborî da şîrîkê qatliaman, diwarê hukûkê da jî mesulê dîrokê ne. Di wê pêvajoyê de nakokên di navbera İngiltere û Fransa tesîrek xirab di tevgera Kurdî kiriye. Mesela Musilê bi serê xwe cihê lêkolînekî cuda ye. Nûnerên Rezan ê ragandinê Kurdistaniyê nêjan. Ev berxwedan û sereldana ku bi serokatiya Şeyh Said pêk hat di encamê de bi qetilkirina bi 10,000 Kurdan û bi şewtandin û vêrankirina bi sedan gundan di nav rûpela dîrokê de cihê xwe girt. Sereldan û tevgera Kurda bi seroketiya Şeyh Said Efendi li dijî siyaseta dewleta Tirkiye ya tune hesibandin û tunekirina milletê Kurd û tune hesibandina mafê wiyê netewî û demokratîk pê hatibû nîşan û sembola rûmet û hebûna milletê Kurd bû. Nîşana daxwaza mafê netewî û demokratîkên milletê Kurd û nîşana daxwaza azadiya Kurdistanê bû. Ev agirê ku Şeyh Said, Halid Bege Cibri, Yusuf Ziya Beg û hevalên wan ji bo azadiyê pê xisibûn berdewamiya agirê azadiyê ye. Ku 3 sal beriya wan hatibû pêxistin ku ev agir piştî wan jî netemirî. Ev hişmendî û hestên netewî niştimanî yên Şeyh Said Efendi û hevalên wî weke pêlekî doza azadiyê berê xudan agirî Dêrsimê ji wir şûn Mehabatê
o naaşil hevre لسر پارلمنتوی هرما کردستان بوی حالا سرفرازی و لباد بن. ایرو لروجاوای کردستان گله ما جبو مافین خوی نتوی و دموکراتی تید کوشه. لباکور و روجالات کردستان جی آگری آزادی داستین جدا دا و بشیوین جدا به وسان پیدکه به. ایرو لهر چار پرچین کردستان جی جبو که ام بکار بن آل آزادی هل بدن و بسر کبن بریا هر تشتی دبه ام لهر پرچهی کی کردستانی هفکاری به ابرا خبات تفاق و یکیتی نتوی نشتمانی پیک بینن دبه ام دناف هر پرچهی کردستانی دا دیالوگ لهف خودی درکتن آلیکاری و پشکریا خورد بکن دبه ام دناف هر چار پرچهی دا کوردیناسیونه کی ملی هوا بکن ام نبی یک ام نکاربن وان خیدن داگرکریه بشکینن. Devleta Türkiye, Şeyh Said, Halid Bege Cibri, Seyit Rıza u hevale van darbekirin u bi 10,000 kur katil kirin. Pişi katil kirina van şey efses sale ba avayen cuda erişe ne mirovane dibin ser kesayete van. Dufazın van biçuk bıkın hakaretli van bikin. Em baş zanın ki tu eriş u hakaret nikarin reyle ber işmendiya netevi bigre. Ve reberin me yen milli de dile neviyen Xuda bişi. Ve her dem bir u baveri u keseye tavan riya tekoşin u azadiya Kürdistan'ın roni bike. İroji hem devleta Türkiye u hınek partiyen wan en nijatperest u şüven her hakaretle reberin medikin. Lebele em dibinin ku hınek siyaset medar u kaşo aliyen Kürtçi hakaretan le reberin meyin milli Şeyh Said, Seyit Rıza u yen medikin. Duxwazın wan be itibar bikin. Em cardın bi dengekî berz dibêjin hakaretên ku li rêberên me hakaretên ku li rêberên me yên millî tê kirin red dikin, şermezar dikin. Em bi serbelindî dibêjin rêberên me yên millî rûmeta me ne. Em berdewamiya doz û têkoşîna wan in. Devleta Tirkiye divê ji ber wan darvekirinê Şeyh Said Seyit Rıza u hevale wan ji gelê Kurdistanê lêborînê bixwaze û ciyê mezelê nemiran ciyê mezelê Saidê Nursi eşkera bike. Di sed saliya darvekirina wan da em Şeyh Said û 46 hevalên wî yên bi wî re hatine darvekirin Halid Bege Cibri, Yusuf Ziya Bey, Ali Rıza Bey, Badîn Bey, Faik Bey, Malla Abdurrahman Şirnaqî, Doktor Fuat û bi 10,000 Kurdên ku di dema serildanê da û di salên piştî serildanê da hatine qetilkirin û hemû şehîdê Kurdistanê bi rêzdarî bi vîr bînin. Spas bo godarkirina we gelê hevala niha diwarê dîrokê da û di diwarê naberoka serildanê da birêz Henîfî Turan ew ê daha bi firehtir ser ve mesele ravete gerek mafya hakkını yapıyor. Gerek spas tekrar. Dostlar var Nejan Yunan darbeğinde bir sağlıklı kıratın seçaları hattı. Birasti vakta kumarı mesela tegaraş netevi ameliyatı Kurda hazır mesela 150 dinara merit kale proje seriyaklar. Avkas zeyde berfre u havqa zeyde teda gelek ders. Le jiber germa havini u jiber ku vakti vece zanım ülke az hema kurtasi eneki bahsa tebgare bikim tebgar çava dest bekir u çava davihat az liserwi kurtma. Didama şerê cihanê yekem da vakta ku meriv li konjüktüra rojilata navîn Kurdistanê û em bêjin Tirkiya îro dinêre. Kurdistan li alê Iraqê da dibin dagirkeriya İngilîzan da para İngilîza ketibû. Sûriye ji alê Sûriyê da ket destê Fransîza û
آخا ترکیه ایروژی هرچه ایران دیسا قایده بره روجلات کردستان دیسا دبن کنترول ایران دابو باکور کردستان جی دناب عثمانی بیجن دولت عثمانی و کمالیستان دا bu ciye nakokiya naberawan. Çünkü Mustafa Kemal hat Erzurum'e kongre çekir, Sivas'a kongre çekir, Gazi Gregre Kurdancı. Kilen gelek Gregre Kurdancı başta emvidi zaten. İcat Anatolia'yı vakta komer dinere li Rojlat'e Türkiye, Rojava'ya Türkiye İngiliz, İtalyan, o Yunan, evcil Vandara ve dere dalga kırıldı. De paşa da Osmanlı vakta tek çu de siye maha daha 1918'da Agerbesta Mondros'e de nava Osmanlı devletin itiraf eda imza kırın o pişti Mondros'e Kürt ketin nav legarine ki. Çünkü li Balkanan gelek millet devlete kol ava kirin. Seri hıdar o devlete ava kirin. Kürtçi gotun çima emjin akın. Revşenbir o peşengel Kürda ewe demi evanji ketin nav legarine o pişti Mondros'e pişti legarinin Revşenbir o siyasetmedarın Kürda Cemiyeta Taaliya Kürdistan'ı İstanbul'e ve bu. Merkeza ve İstanbul bu. Şeyh Abdülkadir Kure Seyyid'in Kure Seyyid Taha neydi? Valla Kure Şeyh Ubeydullah'ın nehriye. Ev bu seroke wana az dixwazim wan kesên ku di rêveberiya Cemiyeta Taaliya Kurdistanê da cî girtine ez wana ji wara bidim nasandin. Serok Seyyid Abdülkadir Efendiye Kurê Şeyh Ubeydullahê Şemzînanî yan jî Şeyh Ubeydullahê Nehriye. Cîgirê serokê yekem Emin Alî Begê Bedirxaniye ji mala Bedirxanayê. Cîgirê serokê duyem Fuad Paşa Kurê Seyyid Paşayê Wezîrê Derveyê Bereye Devleta Osmaniye. Sekreteri Gişti Hamdi Paşa Fermandarê Tümenekê bû. Jimaryar Seyyid Abdullah Kurê Seyyid Abdülkadir Efendi bû. Endam Miralay Xalid Begê Dêrsimî, Endam Miralay Mihemed Alî Begê Bedirxanî xanenîşîn bû jî. Endam Mihemed Emîn Begê Silêmanî Qeymeqamê Leşkeriyê xanenîşîn bû. Endam Xoca Alî Efendi ji ulema bû. Şefik Efendi Arwasi, Babanzade Şükrî Bek, avana tev endamın sernivîskarê rojnameya tercümanê bû. Babanzade Fuad Bek, Fethullah Efendi Bazirgan bû. Profesör Doktor Şükrî Mehmed Begê Sekban jî ew jî dîsa yek ji endamê rêxistinê bû, endamê merkezî. Li gor gotina nivîskarê Pirtûka Doza Kurdistanê Kamran Alî Bedirxan kesên bi nav û deng ku di nav Cemiyeta Taaliya Kurdistanê de ez çima vana dibêjim ez wî bêjim ji ber ku rêxistin yani tevger bey rêxistina navê yani di pişt tevgera 1925 da çi heye gelo bara İngiliz hene ya Kurd bi xwe hene ez dixwazim wî bidim ew kirin li gorî Kamran Alî Bedirxan kesên navdar yan jî kesên serkirdeyên Cemiyeta Taaliya Kurdistanê Necmettin Hüseyniye Kerkûkî Reşîd Ağa serokê karkerên Kurd li İstanbulê serokê karkerên Kurd diye wê wextê karkerên Kurd hebûne hemal hebûne li İstanbulê ev jî serokê wan diye. Qadîzade Mihemed Şewqî Mihemed Mihri Mesûlbidûrê Kovara Kurdistan Hamze Mesûlbidûrê Kovara Jîn Emin Feyzî Mihemed Selim Begê Wanî Mihemed Selim Begê Wanî Abdülwahid Berzencîzade
دکتر حمید شاکر لاو رشید دکتر فؤاد کو ناب برپو تی اینا سکرن عبدالرحیم رحمیه جحکاری یا ملکی زاده عزیز هیزانی زاده کمال فوزی امانا ریبر و سرکردین جمعیت تعالیه کردستان پشتی دمک کرد دا جمعیت تعالیه کردستان دسری دا لدیاربکر العزیز یعنی بتنه استانبول نما هناك دبن جمعية التعالية كردستان اسطنبول بتني خبريخستن كريا لنوصل شاخوان دياربكر هبيه لخارفت هبيه العرب جير ويرو وغير مالات هي فرزان هبيه لخوزات هبيه وديرسن لارزروم هبيه لوانه هبيه لادانا هبيه وجرك دبلت نجيه پشتی وان خباتا کرد نزی هم دبن و دوام دکن حیات 2 ساله بوی آوای دمشینن لید داویا وی دا دنابوان دا هن ناکوکی درده در پاشیا وان ناکوکیان دا 2 گروپ درده گروپ سرخبون خوازا گروپک جی اوتونومی خوازا برپرسه یانجی سرکرده سرخبون خوازا امین علی بگه مالا بدرخان بگو اوتونومی خواز جی سروکاتیان سید عبدالقادر نهری دکش روبرت اولسون سید عبدالقادر و امین علی بگه aslında aynı tiştiydi. Robert Olson dibêje ku Seyyid Abdulkadir Kurdistaneke yekgirtî dixwest nedixwest ku Kurdistanek perçebûyî be otonomiyê wek ji wê bonê digo ku ancak İngilîz dikaribin me bigînin ev van perçeya xerî ji wê bonê wek otonomxwaz tê xwanêkirin lê Robert Olson dibêje ku aslında ew jî bîna Emin Ali Bedirxan ev jî serxwebûnê dixwest di wê navberê da di dehê ma 1920 da sewr hat îmza kirin wek ku hûn dizanin di sewrê da 4-5 wilayetên Bakurê Kurdistanê wek otonom hat pênasekirin ev yanê hem hikûmeta Osmanî hem jî hikûmeta temsîliye heyetî a Kemalîstan a Enqerê tirsand hinkî wan ew kir evana zext li ser ew danîn her du aliyan jî zext li ser Cemiyeta Tealiya Kurdistanê danîn hinek şaxê wana girtin piştî wî bi biryara hikûmeta Stenbolê Cemiyeta Tealiya Kurdistanê hate girtin piştî ku Cemiyeta Tealiya Kurdistanê hate girtin cardinê Kurd ketin nav lêgerînekî di wê navberê da Şeyh Ali Rıza Efendiye kurê Şeyh Said ji Helebê qê pez biriye Helebê firotiye ji wirê bi gemiyê ji Bêrûdê çûye Stenbol çûye ba Seyyid Abdulkadir Efendi çûye ba wî evî jî nameyekî ji Şeyh Said Efendi ra şandiye ez dixwazim wî jî wê nameyê jî ji bo ku ew nêfehm kirin bi qaydê ku şandiye ez bixwînim pir kurt e ji bavê xwe re bibêje ku li vê derê tu rêyek ji bo xebatê nemaye ger karibin li wê derê xebatê geş bikin baştir e ew rewşa Kurdistanê baş dizane û têkiliyên wî bi xelkê re hene xelk hürmetê nîşanî wî dide û guhdariya wî dike bila li welat li Kurdistanê rêxistinê bike ev gotina Seyyid Abdulkadir'e ku jera dibêje û paşiyê ev nametê digîje Şeyh Said Efendi
پشتی که جمعیت تحلیه کردستان ها تابع کرد ایدی روشنبیر و سیاست مدار کرده ایلگالیت فکری گوتن ام گره خباتک نینی بکن وای خباتا سربست ایدی نایلن و سابع ام خباتک نینی بکن و کتن ناف لگرینا لستنبول کمیته کاتاوا کرد کمیته ایلگال لأرزلومه کمیته کاتاوا کرد لأنقره کمیته کاتاوا کرد لإسطنبول ده پیشنگیا سید عبدالقادر دارو لأرزلومه ده پیشنگیا خالد بگی جبری و لأنقره جی ده پیشنگیا اوسف زیابک دارو اوسف زیابک بدلیسی که ده پارلمنتویا کمالیستان دا اوجی پارلمنتر بوده. پشتی دمک درباس بودن کمیته به هم را تکلی دانی گوتن ببین یک کمیته ده سال 1921 و 22 دیاندا وان کمیته نه رخصتنکی مرکزی آوا کرن ناوی دانی کمیته استقلال و استحلاس کردستان یعنی کمیته سرخبون و رزگاری کردستان لی بکرتاسی گوتن آزادی از ایجیش بگا پیبا وک آزادی اما بنا بکن ده سالن پشتی که ویدانین مرکز آوه ارزرو بود سروک خالد بگی جبری بود و مرکز جی ارزرو بود لگور هناك اوكا امجن لگور تشتكو قاسم بين باشي قاسم فرات و بحث دكه يانجي قاسم اتاچ دويكو دناف رفستناوان دا دو بش دو آلی خباته هبون یک سیاسیون yani aliye siyasi و یک جی دینیون yani aliye dini ev yani de mahkeme da bir avay aniye zaman vakta ko haber dare icar az bixazim bahsa sê hususiyetên azadiye jwara yani azadi sê hususiyetên wê yek azadi wek cepheyeke xwe birêxistin kir çima cephe sê rêxistin gihîştin hev heta hinek dirêjin ku rêxistinek din jî komiteyek din jî li Misrê hebû li Qahirê hebû çar komite gihîştin hev û bûn yek rêxistinek ev cepheye navê vê ye cepheye di do îlegal bû cara yekem li ser axa Kurdistanê rêxistinek îlegal tê ava kirin û sisê jî şêweya tekoşîna wan şerê çekdarî bû serhildanek çekdarî difikirîn û ji bo wî tê dikoşiyan wê demê Şêx Saîd li Qolhîsarê bû Şêx Saîd hem kurmet hem jî zavayê yani Xalid Begê bû Şêx Saîd di dawiya havîna 1924 da Şêx Saîd bi teklîfa Xalid Beg û Yusuf Ziya Beg dikeve nav serkirdeyetiya azadî. Car madem em gihîştin Şêx Saîd ez dixwazim li ser Şêx Saîd ji wera hinek ew ji wera Şêx Saîd kurê Şêx Mahmûd e Şêx Mahmûd kurê Elî Sebtî ye kalkê wana ez ji ber ku dirêj nakim ez dibêjim bawer ke navê wî
سید حاشمه. سید حاشم ده 1639 دا وقتا که مراد چارم سفر بغداد که سید حاشم دار بد. قال شيخ سعيد شيخ علي سبتي لجندي تشلستونا باسمه بقى بجرد بين قرخ ديرك جبركو لوري مدرسة كي أبا كرنا لسر تشلستونا نابي قلجي جندي تشلستونا دا لغور وان کسایت مالا شیخ کو بست شیخ علی سبتی جی آلیه مولانا خالت شارزوری یان جی هنک دوین مولانا خالت بغدادی او دناف نقشبندی تیه دا ملی خالدیان ایکو آوا کری ویه مولانا خالد مولانا خالد دشينا دو شيخ علي سبتي وي دچه شامي با مولانا خالد لوري بهبرا دمينن و شيخ خالد وي دكه بوست نيشينه شيخ امبيجن نقشبنديه دفتله چلستونه ایدی چلستون از ساعت میگی چلستون جرب چوب daha fikre jurele dxad dçe xarpete li xarpete mala navi mala ali bawerke kurd ve ukawi laqabawi mala ali kurd yani ne ali ولا نابت مباني نظام konsantrasyon tekrar ne var zaten tamam jumle çe xarpete ji xarpete jî diçe paloye li gundê akragê bicî dibe o paşiyê nava wî o mîrên wê deverê nexweş dibe ji winê lê dixe diçe mûşê چاله خنوسه لی پشتی وی جاردنه او میره نوی دبره دشینه دوی او باجدته لوری رحمت دکه کوری وی شیخ محمود جاردنه دچه پول حصاری الورد مینه حیاشاره اورس پشتی کو اورس و عثمانی شار دکن او جی جاده لپیرانه دبینه باشی پشتی شار دکه جاردنه دکه لوری پیوندی وانو پیرانه بویا وی ام بیجن دست دکه جد پشتی کوشه لشرنه سرهدانک چه دبه به چوتیتی چه دبه او یانش تفن تلگراف به چوتیتی ته امبیجن خواندن و دویجن وای تلگراف هاتیه دویجن سریع هلدن و سریع هلدن او کسین که سریع دادن یک جه در پرسیاری وانا ایکول آگری سانوری پاشا ایکول شرع آگری جی برای بریه اوه و تیمن علی رضایه و برای ویه و ملا عبدالرحمن شرنفینه انا ور حاصل او که سردانک او دیکن و تک دچن پشتی تک دچن خالد بگ دیگره و سرزیاجیله انقره دیگره خالد بگ جیله ارزرومه دیگره دوی نابره داجی آتاتürk بریاد گرتناوی دچه ارزرومه بین باشی قاسم با اواکی خودگینه آتاتürk o دبه آجان مصطفی کم او جی مالباتا خالد بگه و او جی بوان دیدی مصطفى كمال وظيفة دوي و د سي ما نا 1924 دا او بيت الشباب او چيتبه پشت جوانات تنگرتن سرگرتایتیا آزادی شیخ سعید وک بر پرسیار جی خالد بگه دا
وی نشان دادن و او ایدی که به پیشیا رخستنه جبینه کی چیت که لقول حساره دوی جبینه دا بریار تی گرتن کو شیخ سعید و تبی هنک گرسوا جوری دره بر بدیار بکره جوری لید خد چه کانی راشه چه چانه چه ملکان او شیخ چانه و شیخ ملکان جوری تی چپاق شده یعنی چولکایی رو بینگوله جوری جیته دارا جیته لجه وقتا لجه دکتر فؤاد بک لسر ناو رخصتنا دیاربکر آزادیه جرا اوکک نامه یک دشینه دوی وقتا که ما تثبیت کرده هنه او وقتا باید دورات پر زیده قربالش شدیه او به وقت دست بیم که جکرم آخو وکش آلی چیا سیوان که به نابرا پالو و چولکی وکش ور شیخ سعید افندیشی عین البویه اوی ودکشه وقتا تشه سرده شیخه که سرده هیه او شیخ دوی ولای شب گرد میوان خود که بلا لورید مینه که لورید مینه ساره بگه هینی خودگینه دوی ولا گرد ولی هینه لهینه دو مالبات میراد دنا باوان در ناکوکی هیه گرد ولی وان لهب شماره لازمه جوری کدچوری شیخ عبدالرحیم جید به ولا که کو گرد ایلایی ولی پیران جی به وقت گندکی بیه به گله و اگرایی رو و گله دایی بیه دچه پیران جی ده گوتن کو 300 کس پیرا بونه 300 کس به پرانی جی چکدار بونه اوانا پیرا بونه و پشتی کد دچه وره لوره مفرزه یک جندرمته دبیجن گرد فلان کس هم بیجن ابانا محکومن تلوان امروان گرون وان تسلیمی مبکه شیخ سعید افندی جد بیجه والا اون بسکنه که از جبره چونه وان بکن ابانا جی دبی نا مناقشه درته دوی مناقشه ایدا او که وان تی کشتن برپسیارن اسکرا تی کشتن اسکر جی دیل تین گرتن یکی کرد جی کرد معدنی او جی لوره شهید بکره چاکو او چه دبه شیخ سعید فهم بکه که ایندی هنک او چه بو شیخ سعید حیات فتله هنه آتیه گرتن حیات فتله لجه خلق دست داینیه سره جوری سر پیچاره دا در باز دبه چه داره هنه و داره هنه رادبه داره هنه وک پایتخت اعلان دکه و یکی جداره هنه چه ناوی فقط ذکر به ناوی او نکر ویجی وک والی تعیین دکه و داتینه ور و ایدی جهر دبره را او دشین مکتوب دشینه دو وقتا که مکتوب آجی دشینه از فازم بحثاوی جیدی بکن لبنه مکتوب اول دنویسینه امیر المجاهد یعنی میر در پرسیار مجاهد شروع و نظمه وان لی پاشیه اینجا دکه خادم المجاهدین جی وک خدمتکار شروع تیرن یعنی او جیت پرسه محکمه دا جیت پرسه دبین چما تا اولی وسام لیسان پاشی وسام لیسان دوی والا من به مزناتی لایقی خود ندید من خو وک خدمتکار شروان او جی وسام درسی ده و دمجی لانقره حکومت سروک وزیر حکومت علی فتحی اوکیاره او رادبن بوی دیدن استفاکرن و اسمت پاشا دکن شوناوی و پشتی ویجی تقریری سکون آباد چه دکن ایلان دکن یعنی اداره عرفی فلان استحال هم بجن ناوی ایرو
وی اکدکن و رادبن بریارا او که دارتخم بریارا آباد کردن محکمه استقلاله آباد کن و رادبن چند کس هم که تف یک دنبال دار تنی یک کس حقوق ناسه ادمه تف پیشی لشکر بونه و دمه ایندی بونه پارلمانتر یک پارلمانتری خاصیه یک دنیزیه یک نظام کره وانا رادبن دشینن دیاربکر شیخ سعید جی دوی نامبره دا خازی کو دشینن دیاربکر حاضر دید شیخ سعید جی ایدی تن بر دیاربکر لبر دیاربکر هاو ددن کو دیاربکر بستینن جارك دي جارجي هاو ددن هنك شرانت كردن ناو باجرجي لي مخابن دياربكر ناكبه دستيوان و انقره دسر دبراكو دست فرنسا بتريني لشكر دشينن مرديني بوي و سوريا و دميدا بيجن دوي دليدا وی دلید دست فرانسه داویه تدید بیشتر کو شیخ حواله انگلیسیه اویا اثباتا کو نه حواله انگلیسیه چون که انگلیسی و فرانسیز دزه یک کادینه که یعنی نه و ایدی شیخ سعید و حواله خود شروان خود ودکشن دچن برم سرحدا دا شیخ سعید دخوازه که خوب بگینه دبرا حسنان و نحبگه برای حجی مسابق وی دبره دخوازه خوب بگینه وی دبره جبر که شیخ علی رضا جیل وی دبره و دور دا خوب بگینه ایرانه دبیجن هندی لبره ام نکارن اما هر ایرانه خوب بگینه هف و هزا خمازم کن و جادنه به شر بکن لی قاسم با آوای کی وید خافینه مخاب بری وید ده پرا عبدالرحمن پاشا جبری دا جبین میزانساز چیکریه وقتا نیزی پرا عبدالرحمن پاشا دبن هنک مفرزکی مربی خود شاندیه اوانا سروان دا هنک شر دکن و اوانا الورجی بلا دبن هزک پر هندک به شیخ سعید افندی را دمینه وقتا چن سر پریجی ایدی اسنا کامل گوردیوی قاسم شیخ سعید دیل دیگره اوج عثمان پاشای ترکارا خبر دشینه به وانی کرد اوجی ویل دینن دبن لوار توی بازدار رو تسکری او دینن دیاربکر از ایجاد خواستم دارزاندناوی اوی که کرم باتا اوی وی دارزاندنه اوی بکر آلیش بر هنک پرسیده کار نکار وقت گاندامه از ویژه ما وصف کرتاسی جوارا نقل بکن او امی اکاخوب قدیم سمینارا خوب قدینه شیخ سعید به محکمه استقلاله دا به تبی همو پشتگیری و فداکاریان خلق کردستانه جبر هنک سدم نابخویی و سیاست نامنتوی یاوی دمه تبگره 1925 بسر نکرد روزا که محکمه استقلال دیاربکر دست کار کریه جبر لیسه لبدیسه خالد بگه جبری و سوزیا هاتنه انفاز کرد یعنی دی 4 نیسان 1925 دا سوزیا بگو و خالد بگه جبری لبدیسه تین انفاز کرد لبدیسه تین انفاز کردن جدست بکرنا محکمه استقلال دروشون و شیخ سعید و هنه کبالن ویل چار بهورا نزیکی پر عبدالرحمن پاشا هاتنه کردن tamam mevi basayı kirbu. Dilgirtiyen tevgere 1925 te hapsxaneye nav Saray'da hatın hapis kirin. Vakta tuvananı belki Saray'ı u Saray kapıya yürü lüve derivan dicikirin. Lebele mahkemeye van dere kema zindan şey diye. Hemen afılayan dicikirin. Mahkeme de 26 Gulan da dest bekiriye 28 Haziran'e بریارا داربکرنا وان به هجمارا 69 هاتیه داین
شیخ سعید گلک ویرک بو نظام بو ترس چیه دماکو محکمه کرنه دار سر پسا ساوجی شیخ سعید دبیجه از نر پیشیاوی حرکت ما و نجی لداویه وکی هر کسی از جی دنار دمه تنه جی دوسیا و گروبا شیخ سعید افندی جبو 48 کسان تنک دبین 48 تنک دبین 47 تنک دبین 46 بریارا داربکرنه تدایل و وان کسان آریه دریه چیه یه صورت دیاربکر لنزیکی ریا فیسقایا yani takriben leciye öğretmen okuluyken buan dera seydaret kin temenevi şey salibiye dema darbekirine dal ser gotru o zaman dereciye Ahmet Mithat Valiye Diyarbakır'ı ye Şeyh Said Dibeje dibe hakkı bizina kol namine bizina kuluçka pişti darbekirine cenaze ne daneleri o malbatanman jine neziki ciye darbekirine ve kolandine ve hamud behevra lüve deri binah kirne destladaren komara Türkiye jüve roje hatta iro ciye goravan diyar nekirne u re ne dane kumları u neviyen van umlete Kürt biçim serdana şeyi bilgin le jigirtin o darbekirna Şeyh Said ve habalin vişun ve hükümete Kemaliz dest daniye ser hemu malu mülken vanaji o wan kes karwan jî sürgûnî Anatolya'yı kirine li ser maqsed û armanca tevgera 1925 gelek şirove hatin kirin bi dîtina Qasım Firatê Lawê Şeyh Elî Rıza maqseda tevgera Şeyh Said ew bû ku li Kurdistanê li gor esasên İslamî devleteke Kurd bête avakirin قناعات و بریارا محکمه استقلالی یعنی شیخ قاسم دوی دیوای لی محکمه استقلالا شرقی دوی کو سرکردین و تبگری جبو آرمان جو مقصد پیکارین و آواکرنا حکومت کردستان که مستقل دشتکداری و راست سریح دانه اویان بریارا محکمه دوست جوابان نجات yani mahkeme bi demê xwe bi biryara xwe nivîsandiye dibe ku Şeyh Said Efendi û hevalên xwe dixwestin Kurdistaneke serbixwe wexta ku ji Şeyh Said dipirsin dibên ew qeteyî gotinên tey dawî çi ye divê jiyana min a tabîyî gişte dawî min feda kir di riya milletê xwe de bi te awayî ez nepoşmanim ji niha û şûn ve ولاوي ما لبر نياران ما فدين نكن أجيج بوما بس هبيتكم كو أم وك لاوي وي وك أم بيجن تورنين وي وك نبيين وي أم وي فدين نكن ما هيجيس فرزيدوي سربلن نكن إيه بلي هبيتكم كو ده در حق الشيخ سعيد وتفكره 1925 دا iddia kedine ku tedî divên li pişt wî İngilizce ew jî ew derket yani belgeyan vir derdi ku tiştek satine ez naxwazim dirêj bikim Şeyh Said ve hevalên xwe serbilindiya milletê Kurdin bi qehremanî şer kirin lê mixabin têk çû o serêwan jî bilind bû ewana ticcar li ber dijmin çoka xudananê negotin ti tiştek negotin nizanim diyametrike û nizanim em di emrê devletê de ne ti tiştekî wisa negotin evyanê jî serbilindaya milletê Kurd e ewana serê me bilind kiriye ez di dawiya dawî da dibêjim bimre dagirker û nokerên wî û bijî Kurdistan spas dikim mala we Spas Maria Türkiye date. Geri Maria var já bo sebravaş gelek spas Maria var. Ame persan negrin bo ki hem germe hem şey tera xwe vakt derva dirêj bû spas bo sebru kelave Maria var. Geri temaşavanên çapır medyan amatin daviya seminera xwe heye heftekê bi xêr û xweşî bimînin mala ve amî ava.
کسایی